Oprostite, žao mi je, oprostite, pardon. Ej, pazi, po. Oprosti, trbuhnuta. Oprosti. 1000 puta. Što? Majstor Ugović će izabrati zmajskog borca. Danas! Slušajte, svi idite u palaču od žada. Jedan član petorke dobit će zmajski svitak. Ovo smo čekali 1000 godina. Uzmi zdjelicu samo. Ovo je najveći dan u povijesti kung fua. Pusti sad to, samo idi. Po, kamo ideš? U palaču od žada? Ali zaboravio si kulica s rezancima. Tamo će se okupiti svi iz doline, a ti ćeš svima prodavati rezance. Prodavati rezance? Ali tata, znaš, nešto sam razmišljao, možda bih... Da? Nešto sam razmišljao, možda bih... Aha. Možda bih mogao prodavati i okruglice. Da se ne pokvare. Dobar, dečko. Rekao sam ti da je taj san bio znak. Da, baš mi je drago. Ajde! Još malo. Što? O ne! O ne! Ne! Oprosti, po. Donijet ćemo ti suvenir. Ne! Ja ću si donijeti suvenir.